Mafhungo nga Rotshidzwa Maremba. Ndolivhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. U remiwa ha maḓaka zwi na ṱhuṱhuwedzo kha u ḓalesa vhunyunyu vhathuni. Musi vhathu vha tshi rema maḓaka, zwiṅwe zwipuka zwi a ngalangala. Vhunyunyu he ha vha hu tshi tshila nga malofha a izwo zwipuka vhu thoma u ḓiphina nga malofha a vhathu. Izwi ndi u ya nga tsedzuluso yo gandiswaho kha dzhenala ya Frontiers in Ecology and Evolution. Vhasedzulusi vho shumisa data u bva kha vhunyunyu ha tshigidi na maḓana sumbe fume ina u bva kha tshaka dza 52 dzo fhambanaho dzi wanala Brazil. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Federal Rural University of Rio de Janeiro. Kha ngudo ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenala ya JAMA, vhasedzulusi vha ri miṅwe mishonga i fhiwaho vhathu vha re na vhulwadze ha khangwa i nga vha khombo kha maluvhi. U ya nga ngudo yo rangwaho phanḓa nga Yale School of Medicine, vhunzhi ha vhalwadze vha kha ḓi shumisa philisi dzine dzi ya vha livhisa kha u ḓaḓa na u wa. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one. Arali vha na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana wa sala murahu, vha nga ri founela kana vha rumela mulaedza wa WhatsApp kha nomboro dza 083 316 0190 kana 083 861 2263. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa kho endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai, vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Valrun Brands i hanefha tsini na vhone, ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Valrun Brands ndi vha hadzimisa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.